دما بخير تماشاوان هيجا هم بخير هاتن برنامج دنیا دیروکا ما ایرو بشه سیم یه روزنامه و کوارین کردی امی به ما مسلمان مسانج را صحبت اوی بکن و کمزان بشه یکم و دوم دا ما جه 1898 حتی 1918 مغاطبون ما بحثا روزنامه کردستان کربو بحثا امید شرق به کردستان کرد تعاون ترقی قاستسی روجی کرد هتابی کرد و حتی ما بحثا بستون كل كرمان شاهد بجنات يدرسن بحثا يكربو بحثا جيني كربو هاتن حيا داويا شر يكم جهاني وبشتيوي ايدي كان بنرن ما مسات بشتيوي امهرن كدر يجار بله او ام وقت قلت حتى سال 1918 هاتبون دیسان وی سال 1918 در بغداد سوران بین بغداد یعنی بغداد روزنامه به نام تگیشتن راستی به زاراوی سورانی درکتبو او روزنامه انگلیزان درخست بو دم انگلیز لوربون وانا اصل خود جبو پروپاگاندا خو بکن جبو کردا بر خود بکشینن او روزنامه درخست بو لسر و روزنامه ماموستا کمال مزار احمد خبات گلک هجا لیکولینک باش چکریه و کتاب درخستیه او کتابه کنگی درخستیه؟ سال 1978 چاپ بویه به نام تگیشتن راستی و شوینی لروزنامه نویسی کردی ده لگور کو ماموستا کمال مزار بحث کرد بیجه لسر هف 67 هجمارن روزنامه بدور درج لسر ساکنیه البته از تنه بچند جمله به اواکی گلک کرد بحث بکم دبی یعنی اوجی خو بحث که کو هرچند وان جبو پروپاگاندا کرنا خو جبو کو کردا بکشینن بر خلا کردا بکشینن او روزنامه درخسته بجی تیرا گلک بیجن نویسین تشتین بالکشانه و با اواکی خدمت کلتور کردی جی کریه و روزنامه با نمونه گلک نویسین یا شعرین زیادتر شعرین ادبی شعرین بیجن شاعرین کرد یعنی کون تدا هاتنه وان بو جرسون و دمه یکش بر پرسیار انگلیزی بود لوی داره و هرچندل روزنامه ناو نویسکارا دبیجا خط نه تن نویسندنجی لگور لیکولیناوی یکی به ناو شکری الفضل یعنی شکری الفضل شاعر خویای وی بشداری کرید به تایبتی بشه کردی ده اوی گلک بویا رولاوی ده خباتا و روزنامه ده گلک بویه وکی من گوت مرد کار بدور درج بحث بکلی تنی نهام به آگاهداری کرد دروازی کواره که یاج روزنامه کردن ببین کو اوجی کواره کردستانیه بنابرای کردستانیه هر وکی ج پروگرام من برای تفهم کردم بنابرای کردستان گلک کوار روزنامه درکتنه اوجی یک جوانه اویاد سال 1919 و 20 در استانبول درکتیه هفته دو جار هاتیه درخستن جار تشتکی گلک بالکشه کو او کوار به 5 زمان هاتیه درخستن یعنی تیدا نویسین به کردی چه کرمانجیا باشور چه باکور کردی باشور و باکور هم بیجن به ترکی فارسی عربی و فرانسی نویسته ده هنه و لسر کوارج هاتیه نویسین ده بیجه به ترکی گوتیه ده به هر لیسان ile haftada bir defa neşr olunur. Yani به هر زمانی هفته جارکی ته وشاندن بخاص کو امزانن هر یکم 19 هجمار جه درکتنه ایکو تن زانین ایکو پیدا بونه حتی نه ل وکیدن پشتوی درکتنه در نکتنه از بخواه نزانم بر پرسیار و کواره ایکو درخستیه محمد مهریه محمد مهری کردک جه
كردستان روجلات بو اصليوي جدشه د خورتانیا خدا یا حتی زاروکی خورتانیا خدا مرد کار بیش کردستانی در کتبو هاتبو استانبول ور خواندبو حقوق خواندی لور یکی پر ام بیشن زانا و بتایبتی جعلی زمان ده زمان و ادبیات کردی ده زانا و جیر بویه جخوا جوه روزنامه جی مرو وی تشتی فهم دکه نویسین وی به چند زمانه هنه به ترکی هنه به کردی فارسی به عربی yani nivîskarek bi 3-4 zimana dinivîsîne. Mihemed Mihrî bavê Selahattin Hilal ve Selahattin Hilal yekî çend sal berê çû rehmetê vefat kir kurê Mihemed Mihrî li Stenbolê dima. Zêdetir li ser felsefeyê li Tirkiye bi zimanê Tirkî gelek kitêb wergerandine, nivîsandine, gelek nivîskarên rojavayî em bêjin Ewropî ji zimanên Fransî kitêbên wan wergerandine kirine Tirkî. Duwarê felsefê de yekî pir wek soran dibên nasra û bi dahat baş dahat nas kirin. Sernivîskarê Kovara Kurdistanê Mihemed Şefîq Erwasîzade bû û divê Kovarê de jî dîsa ew kesên ku berê ji me behsa wan kiribû wek Memduh Selîm, Kemal Fewzî, Abdurrahman Nurs birazê Saîdê Nursiya Saîdê Kurdî, Doktor Şükrî Mehmed, Erwasîzade, Mihemed Şefîq Qazîzade, Doktor Şükrî Mehmed yani Şükrî Sekban paşê bu Sekban û nivîskarên din divê kovarê de nivîsandine şêr ya nivîsên xwe belav kirine. Her wiha ji dîsa ji şairên kevnên Kurda hin tişt hatine neqil kirin û digel va tişta di kovarê de carna beyannameyên ya ji belavokên Kurdistan Tarî Cemiyetê wê demê hebû êwê dihatin belav kirin û ev belavokên ya jî em bêjin beyannameyên rêxistinên Kurda, organîzasyonên Kurda dihin kovar û rojnameyên din de jî hatin belav kirin wek bi taybetî rojnama Jînê, kovara Jînê meriv va tişta têde dibîne ku ev jî gelek giring e ji ber ku meriv ciwan nivîsa ciwan belavok û beyannameya rewşa siyasiya Kurdên wê demê, rêxistinên wê demê di saya wan de meriv tê digê. Têde hin nivîsên balkêş derheqê muhacirên Kurd de ya wê demê di dema şerê cîhaniyê yekem de ji Kurdistanê çend sed hezar Kurd hatibûn tehcîr kirin, hatibûn şandin bo rojavayê Anadoluyê. Ev Kurdana rewşa wan pir xirab bû bi sed hezaran bê mübalaxe. Bo nimûne hinek behs dikin dibêjin 700 hezar yani ne heneke em bêjin eger meriv nüfusa wê demê bifikire. Gelek ji wana ji ber sermayê, sar û sermayê ji ber birçîbûnên nexweşî di rêya de em bêjin telef bûn hatin mirin gelekên wan ê ku gêştin cê sürgûnê jî li wir pergende û perîşan bûn. Edibê mixeyim me programekî din de jî behs kiribû. Ev herçende iqtidara İtihad û Tereqqî digotin ji ber şer me wana veguhestine me şandine lê di eslê xwe de programekî İtihad û Tereqqî hebû da ku wana bişîne rojavaya Anadoluyê nav Kurda de wana belav bike û wana bihelîne di nav Tirka de û li ser wê bi plan û program ev tişt pêk anîne. Bo nimûne wexta dişanin digotin Kurdên ku hûn li ji ewara digotin ji ber pisyarên Tirka re digotin Kurdên wexta li
گوندکی یا باجارکی تن بجیکرن دویج پنجی زصدی پنجی زیاده تر نبن نفوسوان کم به داکو asimile bibin. فبستوان او بکو داکو زودتر حسانتر آسیمیله ببن. ما مثلا 700,000 پر رقمك پر مزنه پر، يعني يعني ما السياسية يكي نفسها كل يعني سنة او بری راستی جمن رجم وقت تدي مازن كرن يا مبالغه دهات يعني لو قالوا او راسته بونو من جلاد البدر خانجي كذا بحث كذا او خاص هزار كرد هاتو تهجير كرن سرغون كرن يا شاندن لفيداوي لتركيا هن كتاب دويواري ده دركتن لسر مثلا تهجيري او دوا مهاجر هذا وسا دركبك واف راسته يعني الصدي ستة الهجمار ناي زانين ل 100,000 يعني يعني ب 100,000 انا و صد مرونه كاره بيجا 700,000 لهري كم بجمني مليون زيادة 600-700,000 بالرقم هن ليكولين دركتنا دوي واردكو افتش راسته و جرينتر بلغين عثماني ده بلغين ويدا ميدا تشتن اشكره هنكو دبيجن وقتا مهاجر گیشتن وی داری وان به وی آوایی به آواکی بجی بکن بزانم منکو او پاشتا وی نین زغراندن وی و نگرن يعني نکو تشتکی مؤقت تشتکی جو چند ساله يعني پروگرام کرن اكو اوی لور بمینن يعني روزنامه كردستان ده جيان بيجن تقول شيء بوفان من مسألة جور يعني هات بلا منكو روزنامه كردستان ده قالك لسر في تشتي قالك نفيسانه بحثا وان تكرن بو نمونه نفيسك هذا بيجا ج وزير داخلي جمال دبي مثلا تركي دبي داخلي ناظر جمال بي افندي حضرتlerine يعني جو وزير داخلي له مثلا نامه فكري هي تلغرافين وان مهاجره هنا جهن جه بو روزنامه بحثا پریشانی اخو ام بج مغدور بونه اخو زحمتين اخو دکن ولسر افراشا مهاجرين كردوي تشاوبه بل لسر وی گلک نویسته ده هنه لسر وی گلک هاتیه سکناندن دیسا من بشن کوار روزنامه دندجی چند نمونه دابون دوی روزنامه دجی چند گلک لی استنی چند نمونه کوبالا من کشاندنه دخوازم بحث بکم زیادتر تشتی که از دبیجن بالا مکشاندنه او نویسین یا او تشتین که هاتنه گوتن ویدامه لی پاش براستی رعالیزه بونه ام بیجن ده پراتیگه ده راست درکتن از بحث وان دکن بو نمونه ده هجمار دودیا ده نویسه که الور تانی از چند جمله بخونیم دبیجه که دبی کردستان ایرو رادزه کرد ایرو رادزن دبی دخواه که گراندنه اگر سبه دبی وقتا ام شیار بون سبه روش ام لتنش لخوا آله که بایراغه که دن ببینن يعني ام ببن ملتکی بن دسته ملتین دن اگر ام شیار نبن جوه روشا جوه فرسنده ایرو ام استفاده نکن سبه وقتا ام شیار بون و درنگ به اویا مثلا کسی که نفساندیه ویتشتی دبینه يعني دبینه که اگر ایرو ام نبن خودی حق ام خودی در نکم سوی و درنگ به او افتشت بسر کرده بسر مده هات يعني شو نام دبن علایت بله دیسا من قوادن بحثا مثلا مهاجره کر او تدی من قد دهن بلگین عثمانی دا ایرو باواکی اشکره تر ام واتشتا دبینن لوی دمجی او گرینگه که وی دمه روزنامه کردستان کووارا کردستانه نوساندی دبیجه بله دبیجه امتنه جوان تعلیمات نامه دو گوتن ام بیجن امرین کوج مامور را جوالی را دهاتن شانن دبی ام جوه تنه دو ماده نقل دکن او مديريتك هبو يعني تشكيلاتك هبو جبو مهاجرة او تشكيلات داني مثلا اسيميلاسيون يعني تعليماتنامه يعني دستورك و تشكيلاته هبو تدا هاتين نويسين ماده دو ماده جوان نقل لكن دبيجه
او تشتكو قاوا دن من باسكر دبيجا كرد و وقتا ای کرد که دبی مثلا هاتن یوزگاتی آنکارای بونمونه دبی شیخین وان ملاین وان کسی که خودی نفوذن یعنی خودی تأثیرن وانا جوان جهه بکن یعنی خلق نورمال جهه بکن دبی وسابقن که تکلیه وانو سروکن وان کردین نورمال سروکن وان جهه قطب با و تکلیه وان نمینن وانا وقتا هون دشینن جی قوادن من بحث کر جسدی پنجی زیادتر نفوسیوی داره نبت تشتی وسا یعنی با ماده بیکو بگو هرینه وک دکومان نقل دکه و دمی لسر دسکنه چون وی دمی وکیدن اروکی امزانن تلویزیون تنبو رادیو تنبو کومونیکاسیون یعنی راگهاندن امکانه که وکیدن تنبو کرد هایوان جهو تنبو نخو اندواری هبو یکو دهاتن سرگون کرنجی جوان لوان داره پریشان دبو های کسی جت تنبو لی او تشتی که هاتن نفساندن بوی تشتی اشکره بکن دشفره بکن گلک گرینگ بون وکی من قلت يعني قالك نبيسين بالكش حتى الشعرين بالكش تدا هنا بونو من الشعر عبد الرحمن النورس هيا كو برازي بدي الزمان سعيد النورسية سعيد كردية تاني از چند ريزا جوي شعري ناخل بكم دبيجا بكردية شعرا بكردية بله بكردية جا دبي عيدة يا إيرو جبو ما غير طريقي أم بزانن يعني دخوازه بيجا فرصتها كو إيرو هيا أم جاي استفادة بكن لازم أم اتحاد كين متفق بين سرزمين داوكو دوی فرصت دا استفاده ام بکین ملت خو ملیت خو مشیار بکن هون بکن میزل خلکی خلق چه آوایی دکن هم جبو ملت جبو دینی خو او خدمت دکن مزنه کی جبو خو بزانین ام همی پیوه بچین یکی تیا کرده و ام بیجن ارگانیزه بونه کرده شیار بونه کرده بشیاره که گوتی نمونه یک بود تنها دیسا شاعره که کردی 100 ساله 19 مصطفى باقي كردي بيتك هي بالا مكشان دبي يعني الشاعر مصطفى باقي كردي خطاب كردان دبي قومي كردان قريه كان بو اغا كان وقوره كان نيوي محبوس نيوي مقتول نيويان محبوس كران يعني باردون نيويان منفي كران يعني دبي نيوي حبس كرن نيوي كشتن نيوي ويجي منفي كرن سرگون كرن اوا مصطفى باقي سال 1852 ده وفات كريه يعني دمكي تا امبيجن زوده او تشت تيتيه بو مزنين كردا غوركا غور دبي يا غريه كان بو اغا كانوا غورا كان يعني مزنين و وساكرن اجا جبوان بغرين كو تشبسري ودبي تشتين بالكش برن لي ام نها زيدتر نكار لسر بسكنن ام اللي بشي تقول چند 19 19 والسلاف چند هجمار تقول دكتور اللي قاسي كو امزان تقول 19 هجمار دركتنا 19 هجمار امزان كو اسطنبولي و دي سال 2019 ده بناوي غازيا نه غازيا تركي غازيا كردي يعني دياربكر او هبو كوملا تعالية كردستاني هبو اكرم جميل باشا وانا سروكاتي اوي ذكر قاسم بق جميل باشا زاده قاسم بقو تعالية كردستاني يعني بلنكرنا كردستاني لا بلنكرن معنا بيشفى برن بلنكرنا كردستاني يعني خورد كرنا كردستاني اجار اساس معنوي عربي تعالية بلنكرنا بوي ناوي كوملك لدياربكر آوابو خباتك ويا ام بيجن قالك فره وچالاكانه هبو اکرم جمیل پاشا بحث کرد خاطرای خود دبیجه ما ویدمی سال 1919 ده تقریبا داویه 18 و دست بکر 19 ده کاره ببه ما بناوی گازی روزنامه اک درخست جار او روزنامه جی ایرو ده دست نده تونه حجمارک ویجی ما پیدا نکریه های ما تشتیکو جهه به واسطه اکرم جمیل پاشا بگوتنی ویلی روزنامه بخواه لورته تونه لپیاسه تونه او بحثاتش تکیدنی بالکشی دکه دبیجه من ما یاجی مال دیاربکری دبی
ji Patrîkxana Kildaniyan çapxaneyekê me kirî. Çapxaneya Kildaniya hebû me ji wan bi pare kirî. Pere jî mamê wî apên wî dane. Ev rojname ji me di wê çapxaneyê de me çap kir. Heta tiştên dinên ku ji me re belavok ya tiştên dinên ku ji Stenbolê ji me re dihatin me di wê çapxaneyê de zêde dikirin û belav dikirin. Kesên ku tê de nivîsandine dibêje bavê tûjo yanî wê demê digotin Hacî Mihemed Efendî, Cemîl Paşazade Cewdet, Pertewbegê Licî, Mîrî Katibzade Cemîl, Xanîzade Reşat. Kesên wisa dibêje nivîskarên wê bûn. Lê wekî min got çi heyf ku ev rojname jî jiyên ku îro peyda nabin û negîştiye me yek ji wan e. Meriv hêvî dike ku rojekê derkeve hin nusxeyên wê xenebe. Yani eger derkeve tabii ew dibe yekem rojnama ku li Kurdistana Bakur derketiye. Li Kurdistana yani li Kurdistanê bixwe. Kurdistanê bixwe meriv dikare bêje. Eger meriv peymanê nehesibîne peyman neakure tam. Erê meriv bikare wisa behesibîne û li Diyarbekirê derketina wê jî enteresan e. Her wiha ev komela ku me behs kir wê derxistiye. Sala 1920 rojnamek bi navê pêşkewtin yani pêşketin bi soranî li Silêmanê derketiye. Ew jî dîsa desthilatdarên İngilîzan wê derê derxistine. Dîsan ê ku derxistiye Mîcir Son e. Ew jî heftê carekî derketiye. Ji sala 1920 heta 22 diya dom kiriye 144 hejmar dibêjin jê derketine. Tego heftanê? Dibêje heftanê. û wekî min got yani İngilîzan derxistiye zêdetir bo ku propaganda xwe bikin bo ku Kurda bijin têkiliya xwe Kurda baştir bikin. Her şende me got em behsa rojname kovarên Kurdî yên heta sala 20 bikin. Lê di sala 1922 de rojnameyek li Wirmê li tabii Farsî demek ki digotin Rizayê ya Urmiye. Li Wirmê rojnamekî hatiye çap kirin. Zêdetir wek rojnama Simko İsmail Ağa Şikak tê nas kirin. Bi navê Kurd li ser ew rojnama ku Simko derxistiye gelek nivîs derketine hin nivîskar û lêkolînerê Kurda li ser wan tiştnivîsandan hinek dibêjin salê 12 de 10 de 14 wa sala de jî tiştek derketiye wan hinek navê wî jî diguharin Kurd û şewî ecem tiştek wan dibêjin. Yani dibêjin salên 10 12 14 wa sala de jî derketiye. Lê wisa xuya ku yani ez bixwe rast nahatim tiştekî ku meriv bêje rastî wê demê derketiye. Lê ev ku nihaz behs dikim ku di sala 1922 de derketiye ev derheqê wê de agahdariya me heye ji ber ku ev klîşeya vê rojnamê mamoste Emîr Hesenpûr di têza xwe de klîşeyek wê çap kiribû. Ji dîsa klîşeyeka din jî di kovara Girşey Kurdistan de derketibû. Kurdistana İranê derket. Belê. Mamoste Hêmin li ser wê tiştek nivîsandibû. Lê ez rast tiştekî din hatim ez dixwazim bişek behsa wê bikim. Ev di belgeyek bi Rûsî de ev ji wê rojnamê nivîsek du nivîsen bêjin nexil kirine lê wergerandine ser Rûsî. Ez bixwe Rûsî nizanim. Ev min dan hevalekî ji min re wergerand. Jar nivîs bi navê Simko hatiye weşandin. Ev sernivîsa wê Kurd û dibinî de navê Simko heye. Li ser navê Simko hatiye weşandin. Tiştekî balkişe ku wir Simko ez bîr nekim rojname li ser wê hatiye nivîsîn bi Kurdî hatiye nivîsîn dibe
يعني هفته جاركه دردكه بكردي وفارسيه ايكو بريفه دبر ام بيجن روجنامه درد خست محمد ترجانيه باش بناوي محمد قزلجي هات يا ناس كرن زدتر هنكس دبيجن سي يا چار هجمار جي دركتنه ليكو من ديتنا يعني تبي دبا دو هجمار مر جوي درد خفيم دكه انترسان نویساکو نویس روسا ورگرانده جو استخبارات خوش بو خو ورگراندنه تاریخ او نفساندنه بجن کیجان روزنامه هاتیا گرتن کیجان تاریخ او تاریخ او نه حزیران 1922 دیه یعنی روزنامه او هجمارویه و سمكو انترسانه بحث خودك من البرسن نافارو كان نویسه چی مثلا سمكو دبيجه دبي طبي از جوي لغور ورگراوي دبيجم او نویسا کو از دبيج روسيات ورگراندن هوالكي بناوي اكرم önenج مراج روسي ورگران سمكو دبيجه دبي ملت كرد نه مال نه مرو نه شرف نه ناموس تو تشتكي وي نمايه دبي بنيرن اوي كوجالي اولي ده براين متن حسب شو خاص بالشرف والناموس كردان ليستن تو تش نما ناني سري كچين مين جوان زمان مروف ناغره مروف كاربه ظلم اوان ببيجه جبو كردان بس ريك هي جبن ظلم وتعدي دركه او جي ريا براتيو يكيتيا ما دبيجه واز كردم ومن همو جيانا خو كر قربان جبو رزگاريه گلي خو لي فارس من وقت چته و دز بناو دکن لی فارس زوردارن و دزن حتی نوها همو هبونا کردستان دزینه و بویا ناسکنین دست داویجن شرف و ناموس کردان و دخوازن کردان جه همو مافام به پار بکن اوین کو ایرو نکارن ولاتی خو بپاریزن او سبی روژا محکمه حساب بدن زاروک و نبیین خو و دوی ام دوی رایه ده بگیهن شهادتا هری بالرومتو بروح وجاني خو ببن قربان جبوك ام كاربن هم لفي الدنيا هم جي الدنيا دن بدلك الرحت وبشرف بن وجبو نافي ما الى الابد ببيرانين ودوام دكا اري ايجار جي كده ديسا مثلا بحثاوي دكا بحثا ايش شهيدين كردا دكا تشتكي و لگوروی دمی تشتکی بالکش دبیجه لازمه زاروکین شهیدان زانبن کو همو گلی کرد منت دارج بو خباتا باوین وان و گلی کرد لوان خودی درکه بلا کیف وان بیکو حتی نوها بس باوی وان بکارین وان و راد بو لیجن نوها پیوه و همو گلی کرد لوان خودی درکه يعني اوات نمونه بون نکارن درشتر بحث بکن بوی هاوی ام دکارن بیجن کو روزنامه و کووارن کو جدست بی که حتی سالین بیستی درکتنه جگلک آلیاده دوین آلیکار کو ام بکاربن روشا ویدمی چل کردستان چل ولاتن کو کردلی دولتن کو کرد نافسینور نواندا دجین چه بسری کردا دا هاتیه کرد ویدمی چه فکرینه رونق بیرین کردا روشن بیرین کردا خواستنه چه بکن چه کرنه چه نکرنه مناقشین وان تیکوشین وان بمدد زانین لوماجی او کوار روزنامه جگلک آلیاده گرینگن جالی زمان ده جالی ادبیات و هر وها جالی فکر و پیشوچونو شورا ملی ده یعنی جگلک آلیاده اوانا وکی من گوت جبرکو گلک گرینگن ایکو حتی نها من بحث کرکو هنک جوان هن جوان نهاتنا پیدا کرن حتی ممکنه مر بخابت لیکو لنره کرد ام بیجن حول بدن کوان پیدا بکن او لسروان لیکولین چه بن داکو او خباتین کو دو بونه وندا نبن نفش نو جوان هایدار بن و جوان استفاده بکن باشه در ایوان ام بیجن تا اوی کردا مثلا ایکو کووار و روزنامه کو ام بیجن بحثا کردا کنه یانجی نکرد له هنا کدن ام بیجن تا بحثا کردا مثلا وکیا عبدالله جودت یانجی وکیا
مشروطيتي يعني جابتنا يا سربستي مثلا يا مولا زاد رفعات جبكو افجي تشارشوا كردا جانا مر بحث واندك بله اوا يكون بحث كرن دروي حبك دو حب جوان وك بيجن بيمان مرد كار بيجن روزنامه يعني بيمان جدنا في يقول بداي راست قصدا من يعني يكون بحث كر براني هما بيجي همو حبك دو حبلكو استثناء اللي دن نورمال وك روزنامه كردينه یک جبركو بكردينه يعني اگر بكردينه بنجي كردا جبو مافن نتوين كرديتي درخستنه پرانیوان به کردی نجی یا نیف به کردی نمر بجه لوما هم دبین روزنامه و کوارین کردی لی او تشتی کو تگوت شی هیا هن روزنامه و کوار هنه کو یا کردا بخواه یعنی وک شخص هم بجن کردا درخستنه لی اصل خود نه تنجبو کردا هم بجن عبدالله جودت یا مولانا زاده رفات عبدالله جودت اجتهاد درخسته مولانا زاده رفات سربستی درخسته اف سربستی و اجتهاد بو نمونه جبو عثمانیه همویه یعنی خطاب وانده که خطاب کرده تنی ناکه نویسین کو تیده جی نلسر تنی نلسر کردستانی یا لسر کردانه بحثاتشتین گشتی دکن لی جبر کو او کردن جارنا جی نویسین گلک هیجا گلک بالکش این لسر کرده این لسر پرسا کردی جی تیده هنه جوی آلی ده او گرینگن مثلا ام بیژن سربستی اگر ام بحث بکن سربستی اجبیر نکم چند جارا درکتیه جارا پیشین سال 1912 در پاریسی پاش سال 1918 حتی 20 استانبول درکتیه او روزنامه کی نورمال تأثیرویه بوده یعنی نه تنی تأثیر یعنی جعلی روزنامه وانی ده قستامن روزنامه کی برای کوپک درکتیه او با نمونه 707 هجمار جه درکتیه یعنی نه وسط تشتکی بچوک روزنامه کی مثلا نورمال اوه مثلا هجمار 600 النهايه يعني يعني جه 700 زیادتر هجمار دک لی وکی من گفت او راست نه کردایه تده لسر کرده جارنا نویسین گلک انترسان بالکش هنه بو نمونه ام بیژن نویسین جلالت بدرخان تده هنه عبدالرحیم رحمی تده هنه قوادنی ما بحثا پرسا مهاجرین کرد کر لسر وان نویس تده هنه جارنا لسر کردستان تعالی جمعیتی نویس تده هنه و هن خبر هن نویس تده هنه کو اللي دار عندنا از بخار راس ناتم هذا مثلا يكا قالك بالكش بيجم ده هجماره كده بحثا شوبا كردستان تعالي جمعيتيه كل خاربيتي فبويا بحثا ويدك ده بيجا كوري عبد الله جودت محمد جودت يعني محمد جودت كوري عبد الله جودته دكتور عبد الله جودته ده بيوي تلغرافك جمره شانديه ده بيجا كو خارپیت شوبا کردستان تعالی جمعیتی و بو او دست بکار کرد اما مثلا خبرك گلک گرینگه کو يعني هم آلی کدام زانو کلور شاغه که شوبا کردستان تعالی جمعیتی و همجی کوری عبدالله دکتر عبدالله جودت محمد جودت و تلگراف دشینه يعني خویا اوجی تکلیوی بو نمونه يعني خبرك دنم بيجن ديساج سربستي دبيجه العرب جيري عربي تزاني او ملاتيه وباجاري عبد الله جودته بله قضا ملاتيه گریدای ملاتيه وباجاري كردا اللي ايرو تزاني واندرا زيدتر كرديتي خويا ناكه بلكو هيجي ام بيجن خناده در دبيجه مثلا اللور شعوبه يعني شاغي كردستان تعالي جمعيتي وبويه وبناوي خلوصی یکی سرکی عشیره عطمه او دکه تلگراف دشینه جه اویره دبیجه خبر دشینه دبیجه ما شوبه کی و بویه شوبه کی بکریه یعنی جه ام بیجن امزانم کو کردستان تعالی جمعیتی پشتی دمه که بو دو بش جوان بشکی اوتونومی دپارست دنا سربخابون دپارست
د سربستی د جارکی خبرك لسروي دركتي دبيجا يعني السروي مسألة دبيج جسسيا يكي برين كومالي يعني قصداوي كردستان تعالي جمعيتي دبي استفاكرن دبيجا بردان السروي مسألة جهبوني السروي دبي فلان ساعتي فلان دري وجفينك تشبه غازي اوادك يعني اوك وان فاد خوينا جفينه تشتي وسا راسترات لسر اما صدما ما كرت مايا بله يعني من خواست بيجم كان تشتين وسا هنا او جي وسا ام بيجن اجتهاد جي عبد الله جودت الجسالة 1904 حتى 1932 يعني 28 سال او كوار دومان امزانن چند ساد هجمار جي دركتن دوي كواري دجوك من قلت مثلا نويسن كامران بدرخان هنا وقالك خبرن ياجي نويسن درباري درحق كردادة تدا هنا هر وهام بيجن مشروطيت هبو كو شريف باشا لأوي دردخست لباريسي دردخست بفرانسي دروي وانا تشتك دن هيكو بلكو بحثاويج بكم من نمونكي بخرا آني بو اوكي روجن يعني كوارك بالناوي اوي دركتي جيراب الكردي اما بالعربي دركتي بيرودي السالة اوي سالة 1909 اري ناوي جيراب الكردي يعني تركي كردي ام بيجن هر چند ناوي وسايب تركي كردي جي لي علاقه بكرداره تونه لسر كرداش تشتداتونه او بعربي دركتي مثلا تركي كرداج وك ايديومك كو من جي كده خوند به د تدي چیروکن 1001 شوه هنا اره جوان چیروکای كده بحثا كردكي تكرن و چیروکاوی هيا او وك لسروي چیروكي وك ايديومك تشتكو سهي ناوي كوار لوما كرنا جيراب الكردي و كوارك او يا كوارك چلمي مزاحي بو يعني اوا وك نمونه يعني ناوي لسر كردا اللي او يعني دبيتك لك بكرداره هبه يعني كردك بك ناوي او مبوتي اف ايديوم هي اللي يعني اخذ دريج بكم اللي جي كده من خوان دبيجا بوي ناوي باشه جي كوار دركتن يعني اكو از دبيجم اوا 1910 ده راهي دمون مسلمان بحثاوي دكه 1910 اللي خويا باشه جي بناوكي دبوي ناوي جهندن داش دركته اللي اوا تاني وقت ناو علاقاوي هي ديسان بيجن كو او كي ميسيونير المهاباد خباتا وان هبو ميسيونيرين سال 1910 د كردستان ميشنري كانت تشتو ساجان اللي اوانا راست كوبارين كردين يعني جبركو ناوي وان يجب اواكي د كردستان ميشنري او مثلا لسر كردستان خبر تدا هنا ميسيونير درخستيه لكوبارين كردين بوسيلاكو بحثا كرداد كما بحثا ويكر يعني تشتين وساجي انديركت مرد كارجي استفاده بككو ناو جيراب الكردي اللي ادن قسامن كو در حق كرداد در حق كردستان ده تدا اگاداری هنه مرد كارجي استفاده بك قالك سپاس برای تماشاوان جا ام به خلق اساسیه هاتن داویا برنامه روزنامه و کووارین کردی سال 1898 حتی 1920 ام قالك سپاس موسى حتى برنامه کدین بمینند خیر و خوشیه ده Thank you. Thank you.